InsyaAllah mari sama-sama kita baca ialah nak main ke sini tadi pun semua orang bertolak daripada rumah pun jadi macam-macam. Hati semua serabut macam-macam. Cari baju tak jumpa, cari kopiah tak jumpa. Dia jadi comel mata tak mata. Jadi serabut. Jadi kita baca salawat. Ini namanya salawat badar, yang merupakan salah satu peperangan yang agung dalam Islam. Dan siapa yang pergi umrah dan haji rasanya bawa pergi ke Badar. Itu saya tadi nak. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ya Allah semua jemaah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi salimil qurba minal afati wal niqma wa min hammin wa min humma bi ahlil badri ya Allah wa min hammin wa min humma bi ahlil badri ya Allah. Ya Allah semua. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salamullah salamullah Yasin Habibillah.